umunsi ntabwo ari yindi muzi ya kera Vietnam today. Vietnam muri iyi minsi bateye imbere my friend, imodoka bafite za Mercedes ziva kuri za ancestral bahoraga berekana. Kani Gengi arimo cyane, abo bose nabakinnyi. Mary Sterling arimo Mary Sterling turabagabo. So abakomanda ni babiri barakwereka abagabo babiri nibo tangiranye. Umwe arimo aravuga ngo barimo baravoma amazi nakujya kuri. It comes through again. Now we're talking. All we need is a year's supply of suntan lotion. We are in the previous product. Yaba tumva mu gihe kitari cyakwe turanje cyatuzanye turaza kuva hano kandi kuva hano no gutaha. Baceka twakora iki tugeze muhira. As long as we're partying with some ladies, that's it. Looking out the cool blue. You. Turamutse tubonye abadamu tugeze mu rugo nta kindi no kwinezeza turi kumwe n'abadamu. Ibintu kamera sawa. What the hell are these party favors? I think I forgot about it. Ese ku munsi mukuru taratangira ari umunsi mukuru bategereje. N'abagabo ebyiri. Uyabanje gupimayo. Bavomaga amazi none barimo barayakaraba. Nuko filime tuyitangiye. Iyi niko tuyitangiye. Barakwereka ibyacu bidatinze. Bidatinze babagabo basaga nabo bari ku kiraro. Hari icyo bategereje. Hari cyaje. Dore umugabo ugatari baramenye. Baramenye duramatama. Yarakurungiye. Hari byamanutse kuva mu ndege maze aramanuka kujya kure. Ni hakurya Jean. Mu kiwabo. So, nibize mu ndege. That's good. Ibi ni byiza. Keep coming. Komeza aragira ngo kegere agapime kageze hapo. Nick, ngwino. You doing? Urakora iki? Don't talk. Ntuvuge ku cyombo. Kange kuvugaraga. Uyu nawe ahita muhereza. Igikapu cyari cy'Abanyamerika. Ari ibintu bagomba kubikamo gusa mukuru bikamo. Sweet. Ibintu byabo batarabibona abari batangiye guhamagarana. Byiza cyane. Katurore. Dore biziye muri ya ndege, indege ijugunya hasi imizigo irimo igikapu, harimo n'imigozi. Chris Markey akarimo cyane uyu munsi yagarutse. Barakwereka kuri cya kiraro kimwe barashiye aba Vietnam. Hari imodoka ebyiri zagiraga. Nako se ebyiri. Imodoka se nazo zerekeje. Sean Lee yagarutse. Nabakinnyi benshi cyane uyu munsi wa none. Sean Lee. Dore za Mercedes Vietnam y'uyu munsi ntabwo ari yindi muzi ya kera Vietnam today. Vietnam muri iyi minsi bateye imbere my friend, imodoka bafite za Mercedes ziva kuri za ancestral bahoraga berekana. Kani Gengi arimo cyane, abo bose nabakinnyi. Mary Sterling arimo Mary Sterling turabagabo. So abakomanda ni babiri, aba Vietnam baje ari benshi. Arabanza soma ku misego ye. Uyu munsi araba gusegura benshi kuko arababona dore abagabo baje. Adam Gifford G nawe no mukinnyi. Haya basi generali ari imbere yarakabazi muraho general ararinzwe. Yo. So general kumba naje ku kiraro. Hari abarimo gutega barashe abari abarinzi be kamwe kaguye mu mazi. Iri saza ryo baripimye rijya kubika abasore indege yari bazaniye. Dore benzi zije. Vietnam today iterambere ririyo. Vietnam yinu Pimpu ngaba baraje ba Pimpu na general araje. Hari ugombaga kuza guhurira kuri iki kiraro witwa Pimpu ndetse na general. Vietnam icyo gihe yari Vietnam y'amajyaruguru nako muri iyi minsi ni y'amajyepfo bigitandukana. Intambara hari yashize igihe gito irangiye ya Amerika na Vietnam. Hari bije gukorwa dore za Benz, dore za Mercedes. So general amagambo yavuze azi icyongereza barakizi. Here are my cars. Abarinzi banje barihe. Nicyo kibazo. Abarinzi bishwe durabahari. So Vietnam today Vietnam iyi minsi mazara yahitagaba generali yaragabye basore. Hari umuntu bagombaga guhurira kuri kiraro batarahura, hari abaje maze barasaba abarinzi be naramenya ko abarinzi barashwe. Hari abo bagomba guhura nawe imodoka nimwe ku yindi zagombaga kuza. Pimpu na generali bagiye guhura, generali na Pimpu. Kumbe Pimpu nawe yizaniye abarinzi be ngaba hakuno. Wow! Dore myako. Abarinzi ba generali barashwe dore umugabo munsi y'ikiraro. Gumango Mike ari munsi y'ikiraro, mugenzi we aramubwira ngo naguma we yafashe imbone ya sniper ni yapite ari hakurya. Baje guhura Mari dore bitorari wo gatwawe. Boys. Bigira basabari bitorari. So general Pimpu noyi. Itafunga generali nakuba kashe mutari mwagira niba baje kugura iki. Now Noneho
My triggers? Imbarutso zanjye arimo aragura ibisasu bya kirimbuzi. Your triggers? Ibisasu bya kirimbuzi imbarutso zabyo ahita bimwereka. Abasirikare bubaye ibintu bijyanye n'imbunda n'amasasu urabona ngo arabikurira ingofero bizakora job. Pimpo. Okay, ndaze mwishuri. Uyu nawe arapfundikira ibyo. General agiye gufata ifaranga ngo abishyure abona abarinzi barimo hasi. Biraza kungurisha byinshi n'abakozi banje sha. Yo sha. Ibyakudera icyo bita meranje rero kujya mu rujije maze intambara mukayitangira mu ruyobe ntabwo yazi ko atari abarinzi be yaketse ko ari maze intambara itangira hagati ya bombi. Haya basi. Intambara yarose hagati ya Vietnam y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Ntabwo general bijya mbere. Kugira sha ibisasu ntabwo bisiga. Kumva umunyamerika nawe nicyo cyamuzanye. Nicyo cyamuvanye iwabo ibi bintu ntabwo wabyizera na gatoya. Moto general bamurashe mu kuguru. Abagabangana ari babiri sasa dore urushusho hagati aho. Ubibye n'undi babangana n'abandi. Bashobora za hano wese. Pata modoka general yaragiye kujyamo karahiye. Karahiye ikintu cyaraza kabasi moto. Bararebanye Mike na General. Koya kamanutse. Hasi moto. Dari agakirima nakada wanu kujya library. Irukanga Mike mugenzi baramubwiye ngo nirukanga umuriro uri muri aka ku kiraro. Mike ngwina ndagufite. Yaramurindiye. Baraka termoto. Barumuriro ni Vietnam iyi minsi abagabo basigaye bambara bakuri bya bindi nkweto barafite. Mugabire bazivuyemo. Kazi keza Mike. Tugomba kwerekera ku bwato tugatangira nangaha. Banzo rebe gatoya. Reba. Yamweretse bya bisasu yibye ni bibiri. Ahita pakira menya leta ya Amerika yari yabatumye. Kumba mu Vietnam yisutse. Mike bimeze nabi tujya kujya muri bya bisasu yibye yashizemo kode. Arabifunga baba cyanganye nabo ntabwo yarebye kode niye Mike asizemo. Urakora ibiki ntabwo nanakira mu misagonda. Nakira mu kode remote. Uracheka abaga batuzaniye byari konje cyangwa ni umuriro ndabizi ni umuriro ikihangane. Bashe na Viet Congo. Vietnamese National Vietnamese Army. Ingabo z'igihugu za Vietnam. NVA. Niko zitwa naba NVA. Ibi yaje gucunga neza kunazi ngo babatangiriye bona n'abaturage bari mu mazi. Abaturage barimo barakaraba. Ni baramenye ko hapfa byabaye bibi. Ni bimwe biti mihumuro. Abanyamerika babizanye. Dore yiruka. Abanyamerika babizanye dore mu mazi abaturage nako bamenye kijya mbere kumbe. Ibi nyamu mwana arira nyina ntamwumve kandi akamwaka ntamwumve kandi amwumva. Moto barapima mugenzi wa Mike Johnson. Hasi abaturage Johnson sinzi bamupimye. Yaramuhaye mu mbavu. Mike nawe aratabara yatabaye mugenzi we. Aragiye Johnson byari bibi mu mbavu baramurashe. Ntabwo mfite uko nabigenza Mike. Baramfite. Nabaruko uko byashoboka. Gusa aravuga ko bamufite. Mike yakoze bishoboka. Akazi na filime ni kandi behind enemy lines. Hafi mirongo y'abanzi. Niyo bakiniye. Ndagomba kurindiye we jasi. Niyo tugende. Mwandi je narangirijwe. Ntabwo nagusiga wino tugende. You got the best chance to get the football. Ufite bisasu nibyo badutumye bantu gende. Genda amutera umugeri. Naye koko yakamanutse mugenzi yasigaye hejuru. Afite ibyo babatumye nagende wamusige. Yaramusize. Get down here! James Winasi! James! Ibigozi yabinaze hasi. Abagabo baramufatira hejuru Mike ntabwo bamubona. Ajyanye ibyo babatumye. Bamufasha ari muzima. Azima!
gatatu gatubiri amazi bombi mwibuka bamurashe mu mbavu kabone nubwo yakoga yisubizamo agacitse yaciye munsi y'ubuvumo wari yakurya niwe wajyanye igikapu cyari kiri imbarutso ebyiri z'ibisasu bya kirimbuzi trigger n'imbarutso hamwe ukora bikakora bikabaruka uko yagaciye mu buvumo yirukanse aca mu buvumo biraho yahingutse ngaha hakuno mu manga nanone yahingutse hakuno mu manga ibisasu byari byabaje kujugunyayo nako imbarutso zabyo triggers mu mazi hasi bagabo baje mu buvumo ko yakinjiye baza bamukurikirayo nta migozi bari bafite Vietnam today ni Vietnam y'iyi minsi aho acha mpaka mu mazi ni nambara mugenzi wo mwibuka musize inyuma hari indege yarije kubatora iturutse muri Amerika imbarutso ziriye ndazitaye mutubihe dutore umutwe wacu ntibishoboka umusore aracyariyo Johnson ndashaka imbarutso ntabwo nshaka ibya Mike mugenzi wawe urakora ibiki turavane tugende ntabwo bishoboka bahuza amabwiriza y'intambara uzi n'imikino y'intambara ni umupfu tugende indege yaratangiye baramusize abagabo bamufasha ari muzima barahagurutse umusore asigayeyo yatangiye kurira koloneli yabazaga imbarutso zirihe undi ati nsize mugenzi wanjye amabwiriza y'umukino urayazi abakomandiyo niyo bita imikino mujye muva ku bantu mujye muva ku by'iyisi nguza amabwiriza y'imikino uriya ni umukino bari bawurangije Tahiti hashize umwaka hano ni muri Tahiti hashize umwaka uriya nyuma amaze kuva muri Vietnam barakwereka ari wabo muri Amerika aha ni muri Tahiti naho bafatira uburuhukiro ku mazi. Alright guys, and do the lines. Basale nisa naho ndimo kurangiza mugire turebe. Nguye asigaye yibanira n'abaniga ngabakune yes man. Yes man. Mugire man. Ni buratangira vuye muri moteri hashize umwaka mugenzi we yarafashwa ari muzima. Nibyo bita gufata kwa matekwa. Hey skipper, I ain't paying while we sit here while you're trying to start this canoe. No. Ntabwo twaryama ngo tukurebere wowe urimo kugitangira icyo kintu ngo bishoboke. Bagomba kuza kumufasha. Barakwereka ngo we n'abagenzi be. Barakwereka bakiri kuri bwa bwato muri Tahiti. Ubwato busa naho bwatangiye gutangira. Basi biciyemo yari muri moteri mukanya. Chicky Danny, listen to that baby fur. Chicky Danny, mwumve ko none moteri nyuma gukora. Nibisanzwe akivayo yahuye n'umugabo. It's nice to see you too, Weston. Ni byiza kukubona Weston. Wa mugabo wamutunze mbunda mwibuka muri Vietnam hashize umwaka. Yaramubonye arakara. I'm going to go down and get another beer. Ngiye kuzana indi byeri. I suggest you be gone by the time I get back. Senga Imana nimba ngarutse usange wabuze. I want to take a look at this. We banzu rebe bubone kunyirukane wawe. Amusanze mu bwato bwe ni colonel uyu ni makuru. Ntakuntu wakwirukana nyakubaho. Gusa yamweretse amafoto nizo mpamvu zatumye atamwirukana. Kuva nayo gutya biri wa musore. Mugenzi we yasize muri Vietnam hashize umwaka aracyari muzima. Aheruka mubwira ngo uriya ni umupfu uza amabwiriza y'umukino. Uzi umukino tuvuye gukina. Wow. Oh, soldier boy. Mbega umusirikare. Like a handsome willpower has to blend to help beat the heat, huh? Afite undi muntu bazanye hano wamfatana turi kumwe batangira kumunyuzura. No. We nabanguzi. Ugly reminder of a nightmare we once lived, Sergeant. Ntabwo nzi gusa Sergeant nakwibutsa dushobora kwinzozi zawe mbi umunsi wa none. Hella strange. Mwari abasirikare biratangaje n'abasirikare biyambaye igisivile n'abaniga baje kuruhuka. Careful, Sergeant. You find out Sergeant wirinde uwo mukobwa ntabwo muzi nitwe tumuzi dusanze hano ntabwo tugusanze. Banza umutubaze. It's 5 o'clock. Uriya sakani ninde uje muzindutse muri That's Colonel Wolf to you, beach bum. Uwo ni Colonel Wolf mwabasuka mwe nimukongeye gusuzugura. Niwe waje aherekeje Colonel nguyu hakuno. Where your op went sour. Mamusere. Intelligence thinks our friend the general's trying to process weapons-grade plutonium in this ship. Inshuti zacu zirakeka yuko generali igisasu cya kirimbuzi wamunanije na n'uyu munsi akikigendaho bafite plutonium barenda kurema ibisasu. And I realized, shit, if that's Jones, then... Uyu ninde? Uyu ni Jones. Nibyo. Why are you here, Wolf? Ese Wolf kubera icyo uri hano? Need a positive ID on Jones? Ushaka kugira ngo tugire ibyo tuganira byerekeye na Jones cyangwa? Look, Ngiye kumuvanayo cyangwa urashaka iby'ibisasu byawe? but it seems you two got some fans at Langley and at the Pentagon. Musore ntabwo ndi hano kuba nashaka kukubwira kandi ibindi birenze. Ndakeka ari cyo gukora kizi mugenzi wawe ariyo. Besides,
might get a second shot at those triggers. Migenzi wawe ari wamusizeyo ushobora kujya kumutabara kandi nanone jewe ikingenzi kiruta byose nuko nazabona izo mbarutso zanjye. Nobody that goes in there comes out alive. Gusa nanone aho anafungiye nta muntu ujya ngo agaruka ari muzima. I want into Langsan. I want to chop. Njaka kujya muri Langsan. 10 minutes from my radio. Njaka kujya mutegura indege nimba ninje muri iyo gereza njye ndimo kumuvana mu kubagereza yambanayo. I'm going to be at the consulate. But remember, you're not supposed to be in there, and neither is Jones. Ngiye kuba ambasaderi aho hantu nta n'umwe ari wowe wari Jones ugomba kuba ari aho hantu. I doubt it. Umenye neza ko ugomba kuzavayo nta muntu ubimenye. Ntidushaka intambara hagati ya Vietnam na Amerika yongera kubaho. Warm and fuzzy attitude. It's not like you. How come you didn't just take out Jones and the whole place with one big bang? Kubera iki Jones mutagenda mukamurwana mukamukuraho ku ngufu ibyo ntabwo byakorwa. Intambara z'ibihugu zararangiye. Kumuvanayo ni kwishwa kandi nanone hakoreshejwe ingufu za gikomando. Uyumvaga ko atataye mugenzi we hashize umwaka. Niwe wibye imbarutso z'abagabo bafashemo mugenzi we. Bullshit, man. We saw the brass. Wapi mani bagwaye imisiyo none uradusize mani nagaruka wakagiye. Goddamn babysitter. I don't know what you're going to do. Plenty of nothing is my guess. Kuba mbasize ntabwo icyo mugomba gukora. Ntabwo narindi hano mbareze nk'abana. Namwe mushaka icyo gukora bari baraje kurukana nawe. Other than that, it's a need to know basis, okay? Ndabaye imfunguzo z'icyumba cyanjye gusa sinshaka umuntu uzakijyamo mpaka ngarutse ajye muri Vietnam. Ajye muri Vietnam. Asubiyeyo kubera mugenzi we. Vietnam today dore muri iyi minsi Vietnam byakintu bitinda barakwereka agenda agerayo ngo wagezeyo. Niwe harakamubonye ntabwo ari taxi munsi mfite akazi kenshi hari yasanze amutegereje ku kibuga ngo ava mu kibuga cy'indege bite hari icyo nagukorera ntacyo karibuni yasanze umusitari wo muri Vietnam. It's good to see you, my friend. Ni byiza kubona nshuti yanjye. Time no see. Kirekire tutabonana. Long time. Igihe kirekire kweli. Long time igihe kirekire. Trop temps. Ubwo ni cyahise ngire ngo. Aba bakira hari undi mukobwa basatiriye. Ni muri Tahiti. Tuvuye kuri wa musore muri Vietnam murakanye. Looking for the owner of that boat? Ndashaka nyiri ubwato. Uramubonye ni jewe. That's strange. Ntabwo bitangaje. Mike Weston on that boat. Ndashaka Mike Weston uri mu bwato. Mike Weston mwibuke muri aka kanya uri mu Vietnam. Uyashaka Mike Weston. You know Mike? Yeah. Mike uramuzi cyane. Catch your name. Wewe witwa nde? It's Kat. Nyita Kat. Just call me Kat. Kat. You can call me Catherine. Cyangwa unyite Gatarina Catherine. Humor. Katari kabisa umeze nk'inyundo yari yakonyundura se araza kumutera inyundo byumva. Uzi kuvuga ingingo ja. Perhaps you and I could go off a little sunset cruise. Hari twajya gutemberana mu bwato. How about it? Ndashaka Mike Weston. Daiquiri's on my tab. Wewe bazukira kamera kunywa ku kameza wowe surinde yigize bosana. What'd you say your name was again? Witwa Dad. Donnie. Nitwa Danny. Danny. Donnie, I need to ask you some questions. Nshaka kukubaza ibibazo. Answer them. Kandi ndagira ngo usubize. Persist with this lame line of yours. I'm gonna have to hurt you. Niwanga kunsubiza ndakwabaza. Kandi ntabwo bishoboka. Aramukanza abo barumirwa yahise yasama koroni yarasamye. For my brother. Nitwa Catherine Weston. Ndi mushiki. That be her. Agira mushiki wese niba yarigeze namugira menya ari ubu. Biriya birimo birajya mu zindi nkuru. Ndakujyana mu bwato niba ari byo ushaka. Uyu ni mushiki wa musaza ari muri Vietnam mu kanya tugeze muri Vietnam. Tugarutse muri Vietnam ngaha. Uyu nibwo tugera muri Vietnam aje kuboza mugenzi we ufungiye mu mboye ya Vietnam ngo nta muntu ujyayo kandi ngo apfe ari muzima hapa y'abapfu gusa imirambo nivayo arawamaye karita umwanda. Is this all you have? Ibi nibyo ufite gusa nibyo gusa. Ndashaka kugira ngo menye byinshi birenze kuri gereza ya Kwanglae afungiye muri Kwanglae. Get some men to go with you. We ngiye kukubonera abasore mujyana. Nanjye turajyana ujyana nande ndi muri Vietnam nizanye na Kwanglae ndijyana. help break Jonesy out. Ndashaka kugufasha tuvane Jonesy. Buki. Who said anything about Jonesy? Ninde wavuze ijambo kuri Jonesy? Stop bullshitting me. Wiza n'umwanda Mike. Two of you went into Kwanglae and only one of you came out. Mwembi mwinjiye muri Kwanglae umwe niwe wapfuye ari muzima ari wowe mugenzi wawe ari muri gereza ya Kwanglae ndabizi. Jonesy uyu arashaka kuvanayo Jonesy. Pata. Akira n'ibifaranga ntuzongere kuvuga kuri mugenzi wanjye Jonesy ntuzongere no kuvuga kuri Kwanglae niwe afungiye. Mujye muva ku mazina. So you get through. Kwanglae nta mazina. We ndashaka kujya ujye muri Amerika ndagufasha bamereza amakarita mazima urumva. Okay. Urabikora sawa no mu Vietnam muri Icyongereza. Yaramurebye unagera mu kikango. Niki? You sound like you don't want to come back. Basa n'umuntu udashaka kugaruka uri muzima. Kuvuga ngo ugiye kujya muri Kwanglae wenyine. Ni ibintu bitabaho.
barakwereka mushiki wa Mike nawe tugaruka muri Tahiti My way. muva mu nzira umusaza mu gihe banze kumuha imfunguzo arinjira mu cyumba cye kandi umusaza w'iki gikobwa yarababwiye ngo ntihazagire ujya mu cyumba mpaka ngarutse Sorry, Collective Ash. adashaka kujya muri Konglai bagira amazina ya Vietnam Konglai Lugwanga Ngoyi nta mazina yo muri Vietnam yo ngayo What's that? uninde It's Jonesy. Wen Jones Brother, our special tactics training officer. You were in the military? we n'umuvandimwe bari bafite tekinike zidasanzwe mu gikomanda namwe muri abasirikare se agakobwa karashaka kumenya aba n'inshuti ya musaza wako Sorry. yarapfuye ni ibyago bakeka ko yapfuye kumbe hari wavumbuye ko ari muzima ni nacyo cyamuzanye muri Konglai arimo arakorana n'agasore ka Vietnam ngaka karafite umuvuduko karabangutse ndarya uyu wararya umuzehe Kosima nta mikino ibyakora yabijugunya aho ngaho ararya buri kanya barumva ko harimo umunyu batuvanye mu ngabo kubera ko sagenda atadukundaga buri umwe afite uburyo abeshya mu mukobwa kuki mutari muri gereza urabona ko musaza yaradutikishije twajya muri gereza kira tukizana ntabwo bagiye muri gereza bakubise sagenti ntibabafunga nabo ni abasirikare b'abasitari musuzuma gato What do you guys do now? none se mugiye gukora iki Brother, we're crewing on his boat. We're just hanging out. dutegereje musaza wawe aze tujye mu bwato twikura ibi bigoryi ntibiramenya ko yagiye kera muri Vietnam nta na kimwe bizi Whenever the time is right, I guess. haraza ryarize igihe nikiba ngombwa niko nkeka ntabwo bazi igihe azira gusa bazi ko azira igihe cya ngombwa 99. mugire ijoro ryiza kumbe dore wa wundi bavuga ari muri Vietnam araryamye arashaka gutera ahantu hitwa Konglai arimo aribuka umunsi wanjye bari kumwe na mugenzi we bari bamurasa ukuguru uburyo yirukanganye imbarutso za generali uburyo akagabo kamurashe mu mbavu yagwaga hasi aribuka yaramutaye nicyo gihe bebe abagabo bo kubarwa uzi kudasiga inkomere inyuma uzi kudasiga umugabo wawe mugenzi wawe inyuma sunda wamurye yamubonye yahise amuteza abandi bapolisi bo muri Vietcong ngire shaka batangira gusaka icyumba yarayemo ni umusirikare ku kibuga amara kuhagera akagabo kamubonye gafite ifoto ye ndarya Sir, we found nothing. nyakuba ntacyo tubonye uyahita yikatisha mugongo nyiri umugongo biporezo yakase inyuma biporezo avuyeyo Check the bathroom. musuzume no mu cyogero aho bakarabira bavanyeyo urumogi umugabo yagushakishije ntakubura Found this. nyakuba dore ibyo tubonye ndarya biporezo ndarya bamujyanye areba biporezo ndarya amasaha yose ni ukumva ko harimo umunyu yani mu modoka nta kintu yakuye akanabafatira urumogi mu nzu ye mu cyumba cye abaturage bo nk'uko ubizi baba bashaka kugira ngo barebe n'iki kijya mbere yacunze neza mu baturage abona ka gasore ka Freddy kamwe kamwakiriye ageze ku kibuga yakajungurije umutwe nikagira icyo gakora mu gikomando nuko bababwira ngo kata kuzunguzaho umutwe gatoya ubuze icyo gukora halo Wake up, slugs! basinzi mukanguke Urgent phone. basinzi bavandimwe kuri telefone hari ubashaka abasinzi bavandimwe bagiye halo Fred with a P, okay? okay Freddy Oh, shit. mbega umwanda What is it? Niki? Is it Mike? Mike ni He's ikibazo been arrested. Mike yafashwe Mike arafashwe agiye gufungwa Freddy yaratelefone yahita telefona muri Haiti muri Amerika dore nguyu mugenzi wa Freddy dore aba Vietnam ko bangana dore nuko umugabo angana nuko bimera bagabo bararutana yanga ni magarara busizora gahagarara ngo kiyanga yakuze mujye mukura mutirondereza basi Good morning, Agent Weston. waramutse Agent Weston cyangwa Mike uko abishaka Would you happen to know what is the mandatory sentence for smuggling drugs into my country? uzi icyaha igihano kijyanye n'icyaha cyo kuzana ibiyobyabwenge mu gihugu cyanjye Life. ndabekerwa But just like the chief of police, gusa shefa the polisi honorable judge here, ndetse ni umucamanza ni inshuti zanjye general he's going to hand down a death sentence. icyaha cyo kukwica kiravaho You might want to run that by the U.S. consul. mwahamagaye ambasade w'abanyamerika mukavugana CIA agent is sneaking back into my country. umusirikare arazana urumogi mu gihugu cyanjye ngo ambasaderi hari icyo abivugaho I'm in no hurry to have you killed. nta mpamvu yo kukwica hakiri In kare fact, Ni ukuri? I'm prepared to have you flown back to Tahiti. ngiye kwandika gusinya urupapuro rwo gusubiza muri Taipei murakoze noneho ndimo ndataha kumbe yakuriye akabike batabizi The nuclear triggers that you stole from me. nshaka imbarutso wanyu Intelligence has it that you bamaneko banyu baravuga ngo triggers in a case
with a self-destruct mechanism, and that case never left Vietnam. bambwira ko izo mbarutso wazishyize mu gikapu ndetse icyo gikapu ntabwo kigeze kiva muri Vietnam. Ntabwo nzi n'ibyo uvuga. Weston, why do you think you are here? urakeka niyo mpamvu uri hano? Ni ukukiza mugenzi wa Jones cyangwa Give you back to trip. ari hehe? Murasubira nayo mu rugo. Can fly out. Numa imbarutso zanjye n'amacandwa arabyimba mu kanwa. Jones sitting next to me? Urabona twicaranye se? Or is he in a body bag in cargo? Cyangwa yarapfuye muri aka kanya Just that we're both in body bags, right? ndakeka mu gihe kitari cyakure twembi turaba turaba. Nyumva. Listen to me. Nyumva. The war between our countries, America and Vietnam, it's over now. Intambara hagati ya Vietnam na Amerika yararangiye. When I tell you, Nyizera nkubwiye. we are not arming against the United Ntabwo States. dushaka kuzapima Amerika nitwiremera igisasu cya kirimbuzi. You have been given some false intelligence. Barakubeshye bamaneko bawe. I'd make it back to my superiors. Imbarutso zawe nazaye abakuru banjye. Ntacyo mfite naguha. Does Jones, but you probably already know that, right? Kandi ikibazo cya Jones ibyo I urabizi. see. Sawa, rongera wicara. How regrettable. Mbega gatangaza. To take advantage of this small conversation. Agiye kuba akaganiro hagati yawe nanjye kumbe koko kagiye kuba. Dore arimo basi birarangiye. This man here, Uyu mugabo hano he is Dr. Liu. yitwa Dogiteri Liu, umva amazina. Uraza kumva mu ngoyi mu kanya. Is that really a doctor? Ntabwo ari umuganga wa nyawe ariko urumva icyo akora ni rumashana. Bamwe bagihanga arabanza kurura umuti sasa nk'igihumbi zimwe zibatera inka. How? Baya basi. Arasohoka Mike Weston. Ntabwo bimubuza kumanuka kuko hari icyamuzanye hari icyo agomba kurangiza. Urasohoka wowe gatwawe ntabwo generali ushobora kumufunga imbunda gupfa kugenda utyo n'ibifaru barabizana. Kumbe bakimara kugira arabahamagaye muri Tahiti baravuga ngo Mike yashimuswe. Bakimara gutelefona Mike yashimuswe abaniga bahise babanuka muri Vietnam dore nabo barahasesekaye. Melange igiye kuvuka. Do what she wants you to do anyway. Turakora icyo ushaka dukora cyose. Abaswa barimo kugutera inshinge ngo nabaswa. Your new home. Sashi muhira chai muhira shashi. Guys, I'll wait right here for you. Ndabategereza hano we. Dutegereze maniga. Turaje mani. Abaniga binje muri ambasade. Ambasade iwanyu bari iwanyu. Niwinje no muri ambasade ari hose mu kindi gihugu kitari iwanyu umenya kutashye mu rugo. Dore ko binjira uraduhagarika kwinjira iwacu se mani. Ikibara kibutse ni mwebwe mwazanye Mike none ya buri inama ni turabari gasura. Ntago ndi kumwe nawe. To see the colonel, sergeant. Blakely, ma'am. Ushaka kubona Colonel Sergeant My brother, a highly decorated Marine, is in some sort of trouble here in no Vietnam. musirikare w'umunyamerika ari mu byago bihambaye ari nta muri Vietnam. Ushaka kubona na nyakubahwa uyobora hano umusirikare niwe wayobora yitwa Kano Wolfe akaba ni ambasaderi wabo. Umukobwa yarasabye ashaka kubonana nawe. Doing everything they can to get him out of this mess. Turakora uko bishoboka tureko ko twambara muri za masse nk'izi. Nimushaka mu byiti bifasha. Gusa turashaka ko avayo kunigashikika. It's Weston. If anything, you're going to attract the foreign press. Good. No, Nakindi mwakora nta nubwo mwatuma bijya mu manyamakuru. Caught with heroin in Vietnam. Yafashwe acuruza ibiyobyabwenge muri Vietnam. Niba nshaka kwemera ambasaderi. Now, the best thing that you can all do for him right now is to leave. Ikintu mwakora kiruta byose nuko mwataha. What? Twabapangiye uburyo muri butayi ndagira hari n'imodoka. So full of... Nyakubahwa uruhuzu y'umwa ataravuga umwanda yikangamo. Escort our Travis, friends bari to the bamamagaye. conference room so they can wait. Saje nderekereza abasore mbaka ku kibuga mpaka batashye. Yego nyakubahwa. Pitapa. Ho! Barimo barabacyura. Bazanye ibintu by'ibigambo mu gihugu kitari cyo wabo bagomba gucyurwa. Uko babacyura Mike Weston niko arimo kujyanwa muri gereza muri Kangalai. Gereza ya Kangalai dore niyo irarinzwe. Ho! Ambasaderi arababwiye ngo turakora ibishoboka turebe ko Mike yavayo. Aravayo cyangwa nibyo utambaza nibyo nakubwira kuko sindabibona. Hararinzwe. Bamuteye imiti imwe batera ibimasa by'inka biba byagize bigira bakagira. Niyo bamuteye sose batera ibimasa ntabwo akireba neza gusa dore ayigereza niyo bakoreramo n'ibisasu byabo. Kangalai yimanye imbarutso general. Yewe bitabasha general. Abategereje kubacyura bagiye kuzana mu modoka bacyura. You know that. Is this
Sure, Tom. ntabwo bagiye kumufasha murabizi none dukora iki muvuga icyo twakora hakiri kare tutarataha bagiye kubacyura nabo barabacyurira ku mbunda basubire muri Amerika aka karagaza karareba imodoka zibacyura ngizi zaje haya basi amasara arimo ararira Sergeant ni Sergeant bariyana bagiye ku ka Fred nako gahagaze ku marembo ya ambasade nako kasiga inshuti yararebye maze ikikango kiramuta abazitari ntibabura gupangapanga misegereti nkwereke yiki misegereti sha mpange hano ni mapanzi mipango se mipango kumbe ntabwo ari wowe wenyine hano hari ikindi cya mapanzi urabona n'abazitari barabona gutera imibare bitetse mani warobe bakakurobesha akanda kibye naba barazajya kurega uyagatera mu ikoti uri mu biki wowe kusoko we isegereti nyiwere mu nyubako ntabwo uzi ko bibujijwe bana bifungira umuntu utoka yinge kumbe hari icyo yibye yes man kumbe yes man uyanze no mufoti nawe nawe no mu yes man bose nabaniga nibamaniga yarabanje acunga ikiko cyarobye arangije vanamo kakantu bibye arakagiterera bakayinge kaziye mu Rwanda basi cyo niki kivuze kaze mu Rwandiko byanditsemo we are deported help us ngo tujye gusubizwayo mu rugo we are being deported turimo turasubizwayo dufashe barimo barasubizwa muri Amerika nabafashe bo gutaha umuntu wanga gutaha umenya ko ari impamvu nibwo atejejwe muri gereza ya Kongolai nta kibiri taratanga nta buje ngomba kugira icyo akora uribwiriza kuko abagabo bagize ubwananwa bureke burya ntabwo nabari ubushake nama ryakamutse biri birenge my friend cyaratandukanye n'iki mbata naratanga ya buje ndamuhagarara ubwo kigingi naraza kigingi aracyari kure nuko nizo bahereyeho cyangwa ko sujyana yani Griffith Mike kumbe dore wa mugenzi we nawe hafungiye Jenzi kigingi Mike murabizi turasa naho turimo gushimisha bariya mwabigo ryimwe nureka two kurwana ngo barimo bananezeza bafunze yewe gisubiyeho kigingi gusa yabonyemo isomo ubonye ko ibintu bitandukana hano yarahayoboye yageze seta wari umunsi mukuru Imana ishe mu bw'ushano sinzi n'impamvu napfuye sinzi impamvu bagumye ndi muzima Mike nukujya ngo uzabaye bya bisasu byabo zambarutse I dropped the ball. naraziturikije nazigejeje ntabwo zagaruka hano yamenye ko araba bamurinze ari muzima kugira ngo imbarutso zizagaruke kumbe dore muri Vietnam hari abavuze kuri ambasade ngo bagiye kudusubiza imuhira deport hari uko gusubizayo ku neza gusa to be deported ni uko gusubiza atari ku neza polisi biguherekeje ngaho baraherekejwe bagentireba kuna bareba ja murataha polisi imbere na nyuma ariyo bohereje akandiko ngo barimo baradusubizayo ku nabi dufashe nguyu hakuno Freddy mu nzira bacamo Freddy niwe yategeye afite abapambe be baporeje bose baporeje haya basi nuko bacitse kuma mu modoka ntakunino abaswa yasigaye avuga ijambo abaswa imodoka yatangiye bareba boka njyani gira inyuma we subira inyuma agonga abana we boka njyani bavuye mu nzira igiswahili Jones ni muzima twasize bibaza ngo Jones ni muzima nabo ni abasirikare bari abastari Jones ni muzima kumbe dore Jones nguye muri gereza It's grade plutonium. Plutonium iri I don't know, Mike. Mike na He's got a bunch of guys moving around, a lot of toxic shit. Is he going to be able to read us? umugabo hano general afite abasore benshi bafite n'ibintu bagendesha nanjye ntazi I don't want to think about nta this. na kimwe nzi I don't want to hear this stuff. I can't hold this guy. sinshaka no kumenya ibyo bintu kuko nibyo byankozeho nkaba mfunzwe imyaka yose ndi hano muri gereza umwaka urashize Mike, you're a lot tougher than I am. ntabwo uri umunyengufu nta n'ubwo uri umuhatari kundusha urabizi ko nihagarara Okay. abagabo batumye mvuga nibyo ntazi tuza humeka I just need to hear what you know to get us out. nshaka kugira ngo ugire icyo umbwira ku byuzi mbone uko twasohoka tukavana ibyo nibyo nkubwira nakubwiye ntiwigire umuhatari icyo nzi ibyo bari bakubitisha amashanyarazi uvuye koga ngo wumve
Hey. One step at a time. Ngaho mbwira ijambo rimwe kuri indi urangiza ari mumbwira irindi. Bari bagutera urumogi ujya horo utigeze urumva ngo wumve. Cyakubwira. Back together again, right? Tugiye kongera dusubirane sibyo? Buryo James. Yes. Marabyemera umugabo adaseka. Dore ryinyo mugongo wakatwa. Light. Urumuri. It comes through those windows. Rucyari amadiriki. It's so beautiful. Bari rwiza cyane. You can almost float away on it. Waca mu rugo taha. Ikigabo cyacangakiwe cyane ko. Just float away. Urwo rumuri yaruje ubwo nyine uhita ucamo nanjye rimwe na rimwe njya nducamo nkataha. Uyu yararunyoye bararumugaburira mu cyakura barumutana n'umushingi. Bagabo bamukoreye bibi bidasanzwe. Umuntu utangiye kumunguru waca mu rumuri. Uri marayika se niko cyangwa Just hanging on my head. Don't think about me. Just hanging out. Nunyitaho wowe yitaho kuko cyajya kubona se cyaha. Ntabwo urabujyamugirira neza. Umwaka ushize bamubabaza uburyo butari bwiza. Arabona yarahamutse. Ntabwo wamenye ngo wa musirikare wa cyagihe. Paka we baje kuyoruye. Yaramenyereye anivana yakagenda yiruka. Yari ikanzi. Bidasanzwe. Mugenzi we yahuye n'imyaka itabaho. Bamukize mu byago. Bahora bamuhabura. Yarahamutse. Barinjira akamera nk'imbwa. Ahantu ni heza usibye ko ari habi. Hano harinzwe mfite. Nuhanga rero ubwo araza gushaka handi ajya kurara. Dore aho bagombaga kurara. Nta bidirike bibaho nta nzugi hararangaye kwishyushya no guteka no gushyira urumuri mu kagunguru. Ucana mu muriro. Hari abantu nabonanye bari butwereka uburyo turi bucika muri gereza. Mike ari ndufaranga yampaye nitwe turi bukoresha. Abagomba kubarangira uburyo bacikisha Mike muri gereza na mugenzi we. Triad. Ni babi cyane ni byihe. Baratuzanira ikarita ya gereza ukuntu iteye. Nibo bonyine bacitse muri iyo gereza. Turagura iyo karita. Badeni tubunda turi bugure. Bagiye gutera igereza aho gacukaho. Irarinzwe. Mike. Muri gereza. Ariano yumvaga induru za mugenzi we hanze. Bamucaniyeho urumuri. Nawe mu minota cyangwa ruvuga ngo boje buyora. Cyano sha. Ariano. Vietnam today. Vietnam muri iyi minsi. Kuri uyu munsi. Barra kapasi generali. Bana mukobwa ari hano gusa cyonze sinzi nako nawe cyo ndamenye usibye ko hari icyo murebe. Munebe. Mu minota zero barangije kugufunga mu Vietnam bari hano. Si babandi. Dore wa mu generali barashe mu kuguru. Ngoyo. Would you happen to know how much plutonium will it take to blow up, say, Wifuje kumenya New York City? Plutonium iko byagomba kugira ngo izatwike umujyi nka New York. In Central Park. They probably won't be trading on Wall Street the next morning. Mu mihanda yanyu mu gitondo cya kare hazindukira intambara mukuru. But I still have to have my triggers. Ndagukunda gusa nyeneye imbarutso zanjye. Wasting your time. Uri murangiza igihe cyawe. Get it on. Tangira ibyo You ugomba gonna work gukora. me over personally? Or do you just like to watch? Umbane muri gereza hakiri kare cyangwa uzarebe nyivamo. Nobody is going to work you over. Nta n'umwe wazagukoraho. Ibyo bagira. Mube mubagira. Hai generali baramuzana mu gitego. Dore gereza babandi ngo baje kumena. Niye umena. Umena iki? Senyenge. Ubateze. Hararinzwe. Sinzi kuko sinzi. Mike Western bamwicaje imbere. Mugenzi we bamuteye ibimogi kuva kujyanayo twembi turi babiri. Ntabwo namusiga hano musigana niyo nyamaswa. Dore inyamaswa woga twumvikanye. Niyo deal. Niyo madiri. Abanyarwanda gubwo naba yavuze icyongereza mani dufitanye deal mani. Deal niki? Deal. Barakwereka kumbe babandi nabo baje kugura ikarita ngo nabigeze gucika muri yagereza ya Kanglai. Babagabo bana gupima kabisa. Bagiye kugura nabe ikarita. Kuya bazaje gucikisha man nicyo mbanye man. Yes man. Mariano nabaniga. Dore we gacwe bahita bipanga. Na kabunda nakamwe bafite abagiye kugura nabo ikarita ya Kanglai yagereza. Bafite imbunda dore baje ugacu Vietnam today. Ni Vietnam y'uyu munsi. Turabayibamo.
rero gatwa ngo nabo bakanze umwe arasutamye rivuga irya mbere rero ko nakata bavuze ari murebe yes man yanagayo nindu yaha bas kombe dere sergeant arimo guhita ibi bigabo cyagiye byarabatesheje yago ku kimodoka cya Afrika ndababona. Oh, Captain Farr and have every single one of them deported. Yago amagara captain mubwire no nanga ntiyagire n'umusige binanga babaherekeza mpaka ku kibuga mubaturi muhira. Sister, look, I think we can avoid an ugly situation if... ndashaka kujya dukorane hatagira kuba barakohaba kumbe dore wa murigi ni wa telefone we police. We'll take them immediately to the airport. Bo turabajyana no nanga ku kibuga gindege. Thank you. Rakoze Then to know the way on. mugenda hano mujye saza uri kuri byabise. Hey, nimusego muzima habe numwe mugira vuba ngiye kurya. Biporeze ngo nibasego muzima habe numwe. Ambasaderi ya mu telefone yamubwira ngo abasore babonye bacyure bagiye ku kibuga cy'indege bataye. Abari turashaka imbunda nta mbunda mufite. Cyagari ukabwira iki ko nta mbunda dufite. Niba nta mbunda mufite tugiye kubambura byose byo mufite by'ubukungu muduhe n'amasasha. Muduhereze n'amasaha. Baje kugura ikarita sasa bibabwiye ko ushaka kugura n'imbunda niba nta mbunda mufite turabiba. Kumba barimo kwibirara baparitse. Sergeant ni utabaje hamagara colonel. Colonel nawe yamagaye ngo hamagara polisi kumbe polisi nibo baba nibo bamwe bose ni bamwe people. Baratangaje murabosha n'amasaha turajyanye n'imikufi baratwibye. Barimo kugenda ni baramenya ko ingabo za Vietnam zazengurutse hanze. NVA niko zitwa National Vietnamese Army. Hey! Ba. Numukubiri. Hey! Abaziguyeho. Aba nabo mwibukana abasirikare kundi. Ninje mu kigari abagabo bazengurutse impande ze. Hey! Bagira amasinya cyari mwe bose. Hey! Inzu bayizengurutse. Aba babimenye. Byagenda bitata mwana. Nguru rugi. Musohokana rimwe. Hey! Ngabo n'abasirikari kabavuye muri yanyu bakaba Vietnam babarambitse hasi dore uko barimo gucika bazamuka dore uko berekeye abasirikari kuba Vietnam irebere filime nakubwiye ne melange mu kanya gato birabaye melange bagiye kubohoza abantu bari muri gereza. Hey! Turare abo bagiye kubohoza mwibuke bagiye gutanga ngo bisasu biri kumbe bagenda nimo ndarya biporeze nimo ndarya harimo umungo mweshe ibyo bita bijugunya nibi harimo umungo mweshe. Ho umuryi wabo wararya yarabonye bacika nibabimenye. Sibyo gusa kumbe dore Mike Weston na mugenzi we Jones bari bajyanye general aha nimbarutse bazibitse bari ari kugera mu buroko bagasanga nta muntu uriyo bagahangana bapira bagapirayo kandi bagatana none abangaba nabo batashe cyangwa se abanabo babakozeho bagiye gutanga imbarutse. Triggers uko byashoboka mpaka ngugeza ngomba kugeza gusa turacika n'abasirikari yarahabutse gwabahabuka kumba badore mu nzira bagenda ngo bateye kuri yagereza yewe bamaniga. Yes man nimbunda ni yes man arabagiye kwerekana imbarutsa aho ziri kugira ngo tujyemo hasi duciye ku migozi muratuvana amapingu niko gucika kwabo. Mugire Jones wamanuka bagukira abapingu baracitse arabace mu nyanja ko baje kubatabara abo baracitse hakiri kare. Babagire kijiki manaka mwabigorye mwe cyangwa mushaka undi general ku kwezi mugire. Abagabo ko bamanuka general aravuze barimo gucika ibyabo paka hakuno nibuka umwaka ushize uyu niwe yacikiye yaraje gutora mugenzi we. Tugire tabara guhumeka kwawe hanyuma nkurikire mu mazi yatabaye guhumeka umwuka ujyana mu hasi yaramukurikiye uyagiye he zambarutse aho zagamye mu mabuye. Triggers nuclear triggers izo general na naka kanya baza nijo baje kuvanayo barasimwa cyangwa nibyo tambaza kuko nanjye sindabimenya ndabona bazijyana katurore makode mico gikapu umva bagabo kandi batangiye gushwana makode mico gikapu kode ifungura iki gikapu nibuka imbarutso zikirimo hagati. Leave the triggers here. Let's go. Izi imbarutso tuzitanga hanyuma dutahe uravuga ibiki Trying to save us. ibi nibyo bidukiza ikigori Box. No! igikapu nacyo nguha
asubiye mu mazi. Ngize hano Vivian Imbaruto hano. Aya basi bango ibaraje. Generali Kadime ibifungura nayo nguhaye jya kundega atunga mugenzi we Makodi. Shoot him. Basi kigoryi. Shoot him. Murase uyafite umujinya aravuga murase koko ku maso hagaragaza ngo murase. Ntabwo arimo kwinginga durukuna mureba. Nubiteye. Nutumye bafatwa. Uyu naye baramuhababuye. Bamuteye umugizi ishoboka. Dore umujinya durukuna mureba. Mu kigo dore agatogo. Abasajya niko bakunda guteka. Dore indoto. But no cat. Bariya nibo ntabwo dutegereze. Wait, maybe she dies. Ndavuze dutegereze. Igikobwa nacyo ntabwo kirazanwa hano. Sasa bano baniga bafite ikibazo bagomba gutabara abasirikare bagenzi babo bagatabara n'igikobwa gusa igikobwa ntabwo barakibona hano. Yes man we yabuze aho yafata. Ndani abagabo ebyiri ndani. Mira heza niba washakaga iyo n'ingumi kintu cyo gitumye banagaruka. Uratekereza ubaye Mukode bakure ku gasoko gutyo ukagenda. Urakeka se cyangwa Colonel Wolf watwereje hano ni batwitaho cyangwa maze umwaka hano nta muntu numwe wari waza kumbaza. Ntabwo batwitaho tubaye ibyabo bavena mbashaka twitaye. Urakeka bapfa kukure ku gataha. Komeza ubyisobanuro nabyibwira ibyo umbwira ari wowe wiyumva nibwire. Hari byatumuza gutekereza neza. Bayora have been me yakabari giye ko kwafunzwe. Mugire abaniga bababuze dore patro bari bohereje ngo ujye gushakisha abaniga. Kumbe hano wari ukamura ku muntu ku mutwe nagakurira ikabanda nasubizayo. Bamukamuriyo abagabo barimo barataha patro baraye babashakisha bababuze. Yes man yaboye yatembaga baramunyari bamukamuriye ndebe. I've had my shower. Where's breakfast? We ndangije koga ibya mu gitondo nibyo nshaka ni mu gitondo cyakare bamukamuriyo. I have had my shower. Where is the breakfast? Ibya mu gitondo biriye ko nagije gukaraba. I'm inviting you for a stroll. Ndabasaba ndimo ndabaha ikaze arakandi kabazo kamwe gishaka kubabaza. Nanone hari n'ibyo ashaka kubereka. Mu gitondo barabasohoye. You gave you the code? Yagwaye code? Yego. Well, irihe? Niyo kodi yamuhaye ikivuro. Ngaba hakuno ibisa imbarutso bazibonye ikibazo ni kodi uyaratanga kodi cyangwa kombe dore gishiki basi tavuye muri Tahiti bagifatina. Hey guys, basore muzakono murebe kumba bamaze kare kwegera hafi ya hano bafungiye. Abo batanu barakora iki? we better make it fast. Tubigire vuba. Nasha kubuka nk'imbata bite byabo. My kid sister. Gikobwa cy'Amerika ni gishiki cyanjye. Hagati kuki utarimbwiye kuva na mbere ndakubuze sha. Patrol ziragarutse. Rumashana. my patrol. Iyo ni patrol They yanjye. found your friends from Tahiti. Babonye inshuti zawe zaturutse muri Tahiti. They found your friend na patrol y'umugabo. Patrol ntago bigeze ko yari afite ubunezero ko patrol irimo gukora akazi kumbi barimo barayikorera akazi. 11 15 60 11 15 60 Code. niyo kodi 11 15 60 munsi w'amavuko cyari kinazi giye yavuye. Kodi yashizemo ishobora no kukumena amaso uramutse ufunguye atari yo kode nzima. Ibi imbarutso se ziri ndani kode ni ituma imbarutso zibona. Fungura. Buretse nari muhaye bitari byo buretse 1 rimwe 0 rimwe 01 08 0 wit 5 basi ngizi imbarutso bibiri nuclear triggers kumbara bazi yetina mu cyavuga umva Fred Tung Tong Bei Lao Fire bus
baje mbabwira There's nothing to be ashamed of. ntabwo byakabaye bibaye n'amasoni Your friends, inshuti zanyu mwebwe na mushiki wawe all of you, ntabwo will not have died in mwese mwagapfuye gutya mupfira igihugu kitabazi. Freddy baramufunguriye kumba ari muri cyo kuzicyura kumba ubufasha bwinjiye mu kigo nabo baracyari mu kigo dore umuto wundi mushyashya basara meza neza winjiye mu modoka. Jones barongeye bamusigaye nanone dore indege kuri intro nanone igarutse kuza kubatura. Jones asigaye mu kigo arimo ararwana wenyine cyekana zamboye zari zacitse. Mike arongera aramusize arimo arajyana babandi bari kumwe muri Tahiti na wa musore Freddy Patroli. Ntabwo turi bugende turajyana ibisasu Jones tumusige nacyagende kwavuza dusubire mu kigo. Baya Patroli arimo ararwana wenyine bacuraga kwa bamusiga bwa kabiri Mike. Mike mfata ukuboko mbaga ko bitazongera ntabwo azongera gusigara hano. Mike mfata ukuboko Quino nakumusiga uyu narumva ko atazamusiga batazongera kumutera ibimodi kwa kundi bwa kabiri bas cyo yapata kundaye nicyo gihe nako kanya kumi mboye nazo zirigarurije iki kigo ni cyacu rwero uyu munsi tugomba kukiyobora kwera uyu munsi. Baya bas babo uko bakagiye mboye nazo bazisize strigarara. Yes man yo bandi abanyamerika barimo guta barakwereka abanyamerika baji wabo ibyishimo byari byose. Jones ntago bongeye kumusiga. Mike yakoze ibishoboka aza gutabara mugenzi we. Imbarutso nazo zagiye mu maboko mazima bagomba kuzicyura mu rugo. Barakwereka ibyacu bidatinze. Bamaze kugera muri Amerika hashize ikindi gihe tudashoboye kuba twamenya ni ikinga niki. Dore ka gasore ka Freddy bakavanye muri Vietnam bari kumwe. Basare muri mubiki nomere zirahari abamagura abamaboko ntabwo twajyana abana turacyakeneye akaruhuko bari muri Amerika muri Tahiti. Ntabwo mwahindura ibitekerezo wapi ntabwo twajyana namwe. Sawa basore mwigiraho mushaka. Mike Jones tuzuye mwebwe bana tugende muri ubu bwato tugende. Abavuga ko batagiye kugenda baje mu bwato ibyishimo byari byose ngabo muri Tahiti agaprime nuko kagenzi bari bagiye bashimishije muri Amerika. Mwakoze kuza murabe turabakunda yari yanga kopi nawe ukora ko butemewe.